I dobrodošli na nešto drugačije na mom kanalu. Probat ću ukratko da vam pružim neku pomoć oko mikrofona i par savjeta, tako da ček samo da ovo sredimo ovako, full, tako. Ok, prvo, znači preko OBS što treba da postavite. Prvo treba da se doda audio input, znači idemo audio input, kliknite ovdje i ok. Ja to neću da radim, već imam ovdje audio input. Sad, deći se dve stvari. Vjerojatno ćete imati ovaj mic ili ovaj audio input capture. Znači, nešto to dva, jedan, ali morate jedan disabliti jer ako su ovo upaljena, bit će vam dupli zvuk. Kad ste to uradili, a da, isto jako bitna stvar, kad dodate ovaj mic ili ovo, nije bitno, idete ove tri tačkice i onda ovdje i dodate vaš mikrofon. Znači, ja sam preko VEO sam vidio audio kartice, znači ja ću to da selektujem. Vi sigurno imate nešto drugo ovdje, šta mi je, brate? Vaš naziv mikrofona ili naziv ulaza, tako da. Ok. Problem je to što se čujem duplo pa me zbunjalo, znači to kad ovdje ovo upalite dok testirate vaš mikrofon. Ja ću to da ugasim jer mi jako čudno čujem sebe dva puta i baguj mi mozak. Ok. Znači, kad ste to ispratili, obavezno upalite ovo. Ja ću po meni da ugasim zato što se čujem duplo i izbunjuje me. Kad ste to obavili, sljedeći korak, jako bitno isto, ja sam se u početku mnogo zajebao, brate. Kliknuo sam ovdje i dodao sam filtere direktno na audio, ovdje na audio input i gledam, brate, šta je ovo, tripam sebe, da li je bolje, da li nije, da li je lošije, u stvari nema nikog jebenog efekta jer mora se ide ovdje, znači idete direktno na ovdje koje je izabrano, meni je mic aux, znači tu i onda idete filters. Znači kad ste izabrali, znači kad ste dodali audio, kad ste izabrali vaš mikrofon itd. Upali ono da čujete razliku, da čujete sebe, idemo ovako. Prvo što dodate je gain. Šta je gain? Znači ovim radosledom vidite ovdje, plus i onda gain. Ja neću ništa toga da radim zašto već imam. Šta gain radi? Gain dodaje, znači boostava mikrofon. Ako imate slabi mikrofon, čekaj da vam pokažem. Vidite ovo dole zeleno. Sad kad bez gaina, meni je skoro isto i bez gaina, ali ne znam zašto sam ga dodao malo. Znači fora ne smije da vam prelazi recimo crvenu zonu ovdje negdje. Znači ako ide preko toga probit će vam uši i smetaći ljudima, tako da po meni ovdje znači sami odredite koliko vam potrebno, znači da stigne vaš glas barem do ovdje i da ne probije ovu zonu. Zatim noise suspension. Kod ove stavke ja je iskreno volim, a nisam neki fan, ali ako imate baš budget mikrofon, znači idete, dodate ovim redom, znači gain, on dodate noise suspension, i kad dodate ovdje ćete imate dve ili više opcije ili četiri. Najbolja opcija ako vidite vašu grafičku karticu ovdje, to dodajte jer to je najbolja, ja trenutno nemam ubačene kako se zove drivere za najnovije za grafičku, tako da mi je ovo najbolja opcija. Sad što je isto fora kod noise suspensiona, glupo mi sad pričam o detaljima, mikrofonima, ali ako imate USB ili 3,5 mm mikrofon, jako velika razlika, znači u kvalitetu, tipično 3,5 je mnogo bolji kvalitet, ali ako ga rohnete direktno u vaš komp ili vašu standard, kako se zove, audio karticu ima da vam bruji. Znači dodat ćete noise suspension, ako imate USB mikrofon nisu jeftiniji, jeste da nemaju toliki šum, ali i dalje nije neki kvalitet, tako da ne znam, to je skoro zavisno od vas. Meni, na primjer, smeta noise suspension jer da se neki put kažem neka slova tipa š, p, c, tako, i ne pokupim mikrofon zato što baš pričam kao lenjevac i onda mi neki put smeta, ali znači ako imate nešto u pozadini, tipa da vam se čuje komp ili ne znam, bilo što u pozadini, i ako imate šum uz gain, jer ako boostate, imate jeftini mikrofon i boostate gain, ima da vam se čuje, znači u pozadini, čekajte, znači ako ne pričam sad, treba padne na nulu dole. A vama će vjerojatno se čuje šum, tako da dodajte noise suspension. Zatim treći i najbitnija stvar,
idete ovdje i dodate znači 3 band equalizer. Šta je fora kod njega? Ja neću ništa diram ovdje, zato što već imam na mikseti podešavanja, samo sam malo izmenio, možete ovo da kopirate, ali preporučujem da sami vidite koje vama najbolje odgovara, znači, kako da vam objasnim, ovo će da promeni, ima najveći efekt na vaš glas, jer ovo vam dodaje bas, dodaje vam ton vašem glasu i još mnogo toga. Probajte kopirati ove moje, zato što moj glas je nemam pojma, nije ni srednje, tako da verujem da će ovo da radi za svakog, ali znači uključite sami gdje sam rekao idite ovdje na mikrofon, advance, upalite monitor ovdje, monitor je naput i slušajte sebe i dirajte menjajte kako se zovu, ove stubići. Vidite koji vam odgovara, ali ne preporučujem da bude velika razlika, jer ako smanjite ovo, onda će zvučiti kao mnogo dublje, kao na radiju. A vamo kad smanjite, vjerojatno kao nešto na podcast. Zatim, ovo je isto kao i ovo, samo što VST morate da skinete i mnogo je kompleksnije, znači ima mnogo ovih da se podešava ovih gluposti, tako da za početak, ako želite, stavit ću vam link u opisu klipa, možete skiniti VST, ali skroz isto, i meni realno ne treba jer imam na mikseti da menjam tamo i dubinu i glasa i bas i ostale gluposti, tako da za početnike ovo je mnogo lakše i bolje, umjesto da gubite vreme na ovo, jedino ako ste baš profesionalac neki ili ako imate neki skuplji mikrofon slobodno. Stavit ću vam kako se zove link za skidanje ovog plugina, ali znači to su dva ista slična plugina, samo što je više kompleksniji. Zatim kompresor, ovo ćete sve da kopirate ovako, osim thresholda i output gaina. Zašto? Zato što threshold će da vam određuje do koje granice ide vaš glas. Znači ako ne znam, ako volite da vrištite uz gameplay i da se derete kao stoka, vjerojatno ćete probiti uši nekome, tako da sami probajte, znači vidite gdje je moj miš ovdje. Fora je da stavite threshold da ne probija ovdje, jer ako imate neki veći ton ili ne znam, ako ste glasniji ima da ide u crvenu zonu, threshold ga sprečava. Sad što je bitno, threshold i output gain. Output gain, znači to kako da objasnim, to utiče na suprotno od thresholda, znači da ove manje glasove, znači tiše, ako nešto šapućete ili nešto tiše pričate, znači to povećate i da bi se čulo, jer ako je baš mali output gain neće ništa toga se čuje ovi niski tonovi. Meni je malo povećan zato što, kao što sam rekao, ja pričam dosta onako kao, ne znam, smoreno i onda pola slova mi ne pokupi mikrofon. Tako da meni ovo baš blago povećano, ali sve zavisi od vašeg mikrofona. Ovo ostalo sve kopirajte. Znači samo threshold i output gain, znači probajte sami sa niskim i visokim tonovima. Ok. Znači kad ste to kopirali, sljedeća stvar je šta? Limiter. Limiter, moja preporuka je da kopirate sve ovo isto. Zašto? Zato što meni se dešavalo kada je threshold na limiteru manji, da mi neki put zvuči glas baš robotizovano, desi se da, kako da objasnim, da gličuje pomalo. Tako da, po meni, ovo mi je najbolja opcija, mada možete i sami se igrati s ovim, mada ne preporučujem, ali slobodno. Možda sve do mikrofona, ne znam. I to bi bilo to, ja mislim da je, evo, čekaj da povjerim sam još jedan put. Znači, ovim redom sve, evo vam još jedan podešavanje. Gain, rekao sam, znači koliko vama odgovara na vašem mikrofonu, meni nije potrebno jer je preko pojačala i bukvalno mogu i skroz tih da budem, čuće se, ali stavio sam toliko zato što, ne znam. Noise smash, rekao sam, znači stavite najbolju opciju i ovo copy, ovo ako želite, ovo copy osim ova dva i limiter. I to je to, danas ste uživali i da vam je ovo nešto pomoglo. Inače, mali tip, uvijek kupujte USB, ako nemate veliki budžet. Bolje kupite USB mikrofon, imat ćete manji šum, jeste kvalitet loši, ali za početak je bolje nego da uzmete 3,5 mm mikrofon za koji treba pojačalo
ili dobar komp sa dobrom ovom audio kartom. Ako nemate dobru karticu, imat ćete šum. Znači ako ste gledali neki klip recenziju vašeg mikrofona i u nekom klipu taj mikrofon zvuči mnogo bolje, nekom lošije i vi ste kupili kod vas je baš sranje, znači to je do vaše audio kartice. Tako da 3.5 je mnogo bolji, kvalitetniji, ali treba uz njega dosta stvari. Za početak, znači uzmite USB neki klasičan mikrofon koji će da vam služi za početak. Dok ne pređete neki ozbiljni 3.5 mm sa pojačalom. Tako da, to je ukratko to. Jeste mnogo predugo ovaj klip, tako da bacite like i sub ako vam je pomoglo ovo i